لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا اللهم علما وفهما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: الصلوات المسنونات. الدوين إن شاء الله سبحانه وتعالى lumatun kita niyo babahad ba'du dawahun as-salawat al-masnunat. Yan din kaya sulat kita salawat al-masnunat. Arit pakita niyo magad do reviewon na tuin mawaqit sin salat iwan sin Arabun nakaanatu syurutu wujub as-salat. Pakita niyo lumatun marifa as-salawatu al-masnunat. Tuikun usyari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isya'u awal waqtiha idza ghaba syafaq al-ahmar wa akhir al-ikhtiyar ila thuluth al-layl wa fil jawazi إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخر في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. شروط وجوب الصلاة فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف والخلوع من الحيض والنفاس. أحسن. يلا يا أم بشائر تفضل. نعم. يلا توكلي على الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مواقيت الصلاة. والصلاة مفروضة 5. أولا الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في اختيار إلى ظل المثلين. وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس. وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. والعشاء وأول وقتها بعد إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في اختيار إلى ثلث الليل. وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في اختيار إلى إسفار.
وفي الأزوار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. Then شروط وجوب الصلاة. فصل والشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف، والخلو من الحيض والنفاس. Pwede pa minsan maghafid ang Quran. Oy, kay na po sa Darwina. Pagdag. Ang day biling kanyo wala katuda tatag daying sinagaw. Hindi ka mo balik. Pabalik daw ni. إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى غروب الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. باب شروط وجوب الصلاة. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف والخلو من الحيض من الحيض والنفاس. أحسن جيد. بها أنتم كتانيو فالصلوات المسنونات. لمة المؤلف رحمه الله تعالى وأسلينها مواقيت من صلاة لمن سنس وأسن كسبت نسن لما وقت لما تنس يمكتون فالصلوات المسنونات. ومن هاتسين الصلوات المسنونات. إن الصلوات جمع سن الصلاة سنبايا. المسنونات جمع مؤنث السالم سن مسنونة. إن مسنونة مؤن سنة. Atin niya mga sambahayang sunnat. Mga sambahayang sunnat in pagbisarahan na ito hadlaw. Kina? Atin niya hati huntan yung hadlaw ini bang uno naman yung mga sambahayang sunnat. Sawa in hakitabi ni bang kau bang musya dungdungan agad kau mahilo sabab sin bukun malayawin ka-arrange ka niya na karena matauling kinisan sin sunnah sa wayron dad tusalla niya arrange untan yung kaniwa supaya sumawa na bismillah ya ini arrange as-salawat المسنونات. الصلوات المسنونات. إن سمبها yang sunnah nama hadi siya nagdua. Ina nama hadi siya nagdua. Pagdahon الرواتب iban sin غير الرواتب. هي الرواتب ينسي غير الرواتب عفوا before pa ini palingkat unahong tanain tusannu فيه الجماعة وقسم لا تسن
فيه الجماعة. Aon yan mga sambahayang sunnat. Sunnat siya jama'ahun, sambahayang jama'a. Dagad-dagad ka. Aon yan mga sunnat isa, bukun sunnatin, pagjama'a ka mo. Inasuway ang bukang buksan dyan. Iman dyan mag, sambahayang amuin, mag-agad pagjama'a. Na. Arapunin amuin. Parbahaki an la tusannu fihi al-jama'a. Nabaki siya nagkuha. Pagkaon ang rawatib ibansin غير الرواتب. Hina? Belakang. Hina. أو الرواتب أو غير الرواتب. نعم. راب تسن فيه الجماعة أم إن سنة دون جماعة mga sunna mataod siya doon tani urang bukang buk insyaallah subhanahu wa ta'ala and that in rawatib nabari siya nagdua na ang pagtaon المؤكدة وغير المؤكدة وغير المؤكدة. نعم. إن وغير الرواتب تود ليس بسنة تود بما نمكن بهان barwarian. Suratan nyo supaya lumuhay ha. Lumuhay ka nyo yung pag barwarian sisun. Ha? Na, sulat mo na. Okay. Kunin natin sim. Biasa nga kaboy-drawing sa whiteboard yan. Minsan nga sa ngayon, muna yung pagtakon sila Arab Mushadja. Siya kaboy-drawing. Maksud yan, supaya ipag pasuok at ikilan. Karena ang waktu mga kitab, nuno na kitab, kita magbasa on waktu yung mga maalumat yung ilmu din kung halawang lamu ha? Ang waktu mahilo ko magbasa mahilo ko mag-study kanya di mo kayo nga tanong ulong paunahon na ang waktu yung mga ulama alhamdulillah pag khidma nila bagiun nila labayon nila rin ha tasjir nang labi at kahoy mesin kami nangintay pagbagi ba sumawas alhamdulillah in salawatul masnulat lang sa mga ulama
in mga sunnah, mga sambahayang sunnah, na bakit siya nagduwa. Kasi, ikita niyo yan. أو pagtaon قسم تسن فيه أو فيها الجماعة أو قسم لا تسن فيها الجماعة أو ينسمبها yang sunnah sunnatin hukumannya hukum wajib sunnat sin syara'in magjama'ati tarinyo sunnat sin syara'in jama'ati saon yun isab sunnah sambahayang sunnah bukun sunnatin magjama'a individual isadyain pagsambahayang kan na pagubos in tumagna kita rin diya mo in la tusannu fiha al-jama'a o fihi al-jama'a in sambahayang sunnah mo in di siya pagjama'ahon kaya mo in hambuk-hambuk sadya na bakit isang siya nagduha. Aun pagtaon, rawatib. Tanya na? In rawatib yaon jama' sin ratibah. Tanya. Plural word siya sin ratibah. Na. Aun yan gayru ar-rawatib bukun siya rawatib. Unin natin sin ratibat o rawatib tukaruhan tayo. Aun yan sambahayang sunnah pagtaon na rawatib. Yung maana sin rawatib amin mga sambahayang sunnah. Yung kalupay sunnah katanig bisaradan. Ati sin sunnah yuthabu fa'iluha pahalaan sin Allah Ta'ala yung himinang kanya wala yu'aqabu tarikuha. In makatinggal kanya di siya punish. Na in rawatib, sunnat rawatib, pagtago na muna yung mga sunnat, miya magad-magad siya, mimikit-mikit siya, doon nakahaunahan at tawahaulihan sinisambahayang fardo. Gets nyo? Mimikit-mikit siya. Doon nakahaunahan at tawakan haulihan sa miya magad-magad siya uno asambahayang fard miya magad-magad siya sambahayang subuh miya magad-magad siya sambahayang zuhur miya magad-magad siya sambahayang asr miya magad-magad siya sambahayang maghrib miya magad-magad siya sambahayang isya in sunnat bihad tuin hantang nim pagtag rawatib sakal steady na tulap ko bangin kaaunan niya haunahan before sinamuin fardu hitunay siya impagtag kaniya sunna ratiba qabliyatan sige bang siya hitunay after sin sambahayang fard impagtag sunna ratiba ba'diyatan sige ayan yung kalupay. Kunin natin si naratiba, amin miya magad-magad siya. Na. Bang siya haunahan, hitunay, before pa siya sinfard, hitunay, sin sambahayang 2 rakaat, sin fajr, kunin makauna. Sunnat atau fajr? Sunnat. Ang sunnah natin. Ampayin sumunat puas sin fajr di makajir naakamatan yung wayroon sa hab niya di makajir na biya sin sambahayang sunnah sin fajr sambahayang unin 2 rakaat yaun before siya sin fajr sin sambahayang fajr ni mikit-mikit siya impagtag ka niya sunnah ratiba sabi sin miya magad-magad sadya siya qabliyatan impagtag ka niya qabliyatan karna hitunay siya before sin fajr. Before sin Jayid. Bang siya'y sabi pagtunay after na sin fard impagtag ka niya ba'diyatan. Kan din mga maas-maas ang amat din maksud. Ha? Amatuhin maksud. Kaya tiyan nyo rin to.
Impagtag kanila ni rawatib. In mga rawatib, bukun sunnatin magjamaa kita. Nakita ko lang sa sambayang 2 rakaat. Fajr, makad ko isang Allahu Akbar tayo Quran niya. Ako magbihad to, wait. Aman, mahulog kita pa, amuin pagkalima, sukang sing kamataon, amuin bila ka. Favorite niyo? Sukang sing kamataon. Okay na? Ihatin na ito. Impagtag kanila'y ni katan rawatib. Intaod nila katan hangko tag 7 rakaat. Tignotan niyo. Intaod sin mga sunnat rawatib sa diyang pagpisaranta. Pasal aunday sab mga sunnat, di siya pagjamaa kung sa agayro rawatib. Bukun siya, wala siya miya makad-makad. Duka isip mo rakan. Ay nakamakad. Intaod sin rawatib sunnatun kataan niya makad-makad na sambayang ko. Ang putad, 7. J. Inhang putag 7 yaon. Aun hangpu rakaat. Alam mo siyang putag 7 yaon. Aun hangpu dahin duning pagtag kaniya muakkada. Nasulat ka? Ayan. Aun pagtagon dahin doon muakkada. Hangpu. Ilarak mo rin nakapin? 7. Siya? 7. Na. 7 na kumain. Inhangpu yaon muakkada. Aun minisin hangpu rakaat yan. Inhangpu rakaat yaon muakkada. Inhati sin muakkada. Terminology sin mga fuqaha, sin mga sila magnangad si syariah. Hati niya muakkada mo inhangpu rakaat ini agun bukun hataun agun. Di siya pagtinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya nakalanduin ang kasunnat. Wala siya katinggalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam inang po rakaat yaon malayin ka na hal darura. Mahala mo in madto aw darura niya aw kadis niya na tawa aw karigapan bangha situation na mo in mahayang wayro di mga lihap di wala siya katinggalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impagtag sina mo in giadaran-daran si Rasul mga sunnah rawatib impagtag kaniya muakkad. Harapunin kaywanan, amon pito nakapinyaon, impagtad kanya rawatib na siya sa ghayru muakkada, bukun na siya muakkada karna in Rasul sallallahu alaihi wasallam ang waktu, pag hinangon niya ang waktu, ang tinggalan. Bukun biya sinang puyaon, jajarahan niya tuod, di siya pagka lipasan sin ang puakaat. Ang kanda tiyawag siya, bihaon magitong kita. Jayid, kung itunguntan niyo, katanda. At itunguntan niyo na yung muakkada. Yung muakkada piling taon, ang po, rawati bipipissaranta niyo, amin niya magad-magad, tungkap. Raka'ata al-fajr. 2 rakaat before fajr. Raka'atani qabla al-asr. 2 rakaat before dhuhr. Afwan, qabla dhuhr. Wa rak'atani ba'dahu. 2 rakaat after sin dhuhr. Pila na? 6 na. Walo na bang ito eh? Masya Allah. Balikan. 2 rakaat before fajr. Before qabliyat. 2 rakaat before dhuhr. qabliyatan laysa sunna ratiba qabliyatan sin dhuhr. 2 rakaat laysa after sin dhuhr. Sunna ratiba ba'diyatan sin dhuhr. 2 rakaat ba'da al-maghrib. 2 rakaat ba'da al-maghrib. Waluna 2 rakaat ba'da al-isha hangkul. Zid.
Okay na? Kanad to. Ang puwing taon niya. Amo yan yung mga sunnah ratiba. Niya magad-magad siya. Muakkada. Mahang ibanjajakahan tunsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jajakahan tunsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. طيب إذن مذهب الإمام الشافعي إن سنة راتبة مؤكدة همكوكة كيف المذهب يكون مذهب الإمام الشافعي همكوك تبدو ويبا عندما كو مكرمه غيو كو مكويمها ساسا إن تنيو سجها بيغجي لمذهب الإمام الشافعي همكوك تاج همكوك كيف المذهب همكوك تاج dua. Yan din yung pag-itong nila. Rak'atani qabla al-fajr. 2 rakaat before fajr. 2 rakaat before zuhur. 4 rakaat after zuhur. 2 rakaat ba'da al-maghrib. 2 rakaat ba'da al-isha. Ang kutag dua. Inakaiban ang madhab isab, ang kutag dua sa pag-itong bihain isa. 2 rakaat before fajr. 4 rakaat before zuhur. Malis ka. Tingkain na 2 rakaat before zuhur. Timbihaon 4 rakaat before zuhur. 2 rakaat after sin zuhur. Ala kullin. Kung na yan to big deal. Tuod, mahal ka sumambayan. Sige? Na. Arapun in sunnah ratiba غير مؤكدة. Amo in pito yadto. In pito kaganapan din ang puyad to. 2 rakaat before zuhur. Plus. At inya mahinang na 4 rakaat before zuhur. Plus na isa 2 rakaat before after zuhur. Pila na? Bali 4. Sunnat fajr 2. Ha? 4 rakaat before zuhur. Pila na? 1. Plus 4 rakaat na isab after zuhur. Pila na? Hangpu. 4 rakaat before asr. Pila na? 40. 2 rakaat before after sin before sin maghrib. Pila na? Ha? 17. Pila na? 16 pa. Pila na? 16. 16 na? Puas sin Isha 2 rakaat. Pagsambahyang mo sin Isha, khataman mo siya sin witr hangka rakaat. Pila na katanan? 70. Jayid? Yan na kita. Kina? Itong unta balik. Tungguin nyo na yung kitab. Bingkan yung kitab. Was-salawatul masnunat. Yung mga sambahayang sunnah, 5. 5 rin siya buti. Wala niya na biyahari, wala niya na kita. Lang sin siya 5. Al-idan. Al-idan. Unin natin sin idan. In-id, dua-id. Atina Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Eid al-Fitr iwan sin Eid al-Adha. Na. Wal kusufat. Wal kusufat. Kusufu الشمس وخسوف القمر. والكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر. Iban lang niya 2 kusufan. In kusufan, pagtagon nila,
amo na in dua kusuf, solar eclipse, sibansin, lunar eclipse. Na. Bang suga in maglahok, ang pagtag nila, kusuf الشمس كاف كسوف الشمس solar eclipse. Bang bulan in maglaho, in pagtag, khusuf ash'al qamar, qaf in pag-usalon, kha afwan. Bang suga, kaf kusuf الشمس. Bang bulan, khusuf al-qamar. Jayid? Imana nila ini solar eclipse, sibansin, lunar. Kusufa na mo yung duwa ini. Makatan nyo rin insyaAllah ta'ala, hakamatan nyo, sunnatin, sumambahayan kita nyo bang maglaho. Kung ka mga sa amin, kita magtungod. Kung magtahumbo, ingkay wanan, ha? Ingkay wanan yung burus kuno, sa papayuon ng mga halusong, may pasalong niya, mahinang long ng bata, ukis, ako kuno ukis, ano ba yun? Kaya, biyad ko na ba, mo yung, maila, kumuha, may yung mga purus, may ulong tabanan. Ngayon, tukatan, kaya kadura siya, kinuha. Yung kayo man ang magtakumbo. Ito niyo magtakumbo, magkuhan, giho. May sablong ni Aun Dragon kumauna, ang ulan. Duyon nila sintakumbo niya. Ang dragon pa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hindi ka tuwang kita mabay mag-uwi sin sunnah. Umag na rin hagay. Pag maglaho, magsumbahayan kita. Makatan nyo rawang bilin yung pagsambahayan. Na, magkhutbain, magsambahayang imam, masabutan nyo rawang biyad din yung hantang si pagsambahayang, pag-uusad ito magkhutbain, in imam. Sambil maigim, in lahon. Sunna yan na ang Islam, yung pagsambahayang, yung pagtag, hadto yung pagtag, kusufa. Na, kusufu syams, wa kusuf al-qamar. Ilan upat na. Nasabot niya rin din sambahayang sunnat 5. Eidan, dua Eid, Eidul Fitr, iban sin Eidul Adha, sunnat, kusufan, kusufus syams wa kusuful qamar, walistisqa. Walistisqa. Inhati sin istisqa, sambahayang istisqa, amo na yung sambahayang bang tahayan. In lupa, wayroon na tubig, mag-El Niño na, magsambahayan ng mga Muslimin na mga sila tubig, mikiulan pa Allah subhanahu wa ta'ala, mikiulan na yung Allah subhanahu wa ta'ala. So magsambahayang sila, magkhutbah ng imam, ang pagtag sin sambahayang nila ito, salatu al-istisqa, hukuman niya sunnat na isang siya. Hukuman niya sunnat. In 5 na sabot ini, na mataod pa sa ini galap niya. In 5 na sabot niya ni mga sambahayang sunnat, tusannu fiha al-jama'a. Ano sila? Hindi ya. Amin mga sunnat sambahayang jama'a. In haylaya haji, magsambayang jama'a. Tanya ba in Eidul Fitr, damit yan. In kusuf, iwan sin kusuful qamar. Naam. Magsambahayang jama'a raysa. Inistisqa, damikyan, in pagsambahayang kaniya, jama'a raysa. Naisulat yun na rin doon. Ang mga sunnat amuin, sunnatin, sambahayang mo siya jama'a. Sulat yun 5 yan. Naam. Ang paniyuganapan, sambahayang salatu at-tarawih. Salatu at-tarawih. Bayang tarawih, damikyan din ha mga sunnah, amuin sunnatin, magjama'a kita din po. Amuin sunnatin, magjama'a
kita later. جيد؟ Arapon yung mga sunna, amuin, bukun siya rawatib, ha? Magawa siya rawatib. Pagubos bukun siya sunnat jama' sambahyang jama'a mataw. Kasi mga salatul duha, sambahyang duha, bukun sunnatin magjama'a kita. Mga salatu tahiyatul masjid, ang gila sunod bag tahiyatul masjid. Ha? Unin hati sin tahiyatul masjid. Amun man ko panagnaan makasud ko pa masjid sunnatin. So ang bahayang ko 2 rakaat. Ipagtagda niya tahiyatu al masjid. Ya in hati sin tahiyya greetings. Dinabay amo pinipa amuin pag tahiyya mo pa masjid. Na hindi sabsi. غير الرواتب تحية المسجد صلاة الضحى مع صلاة التوبة pagtawag nila matawag ginisan ang kainin yung tusan mo fihi الجماعة kasulat na rin صلاة التراويح ano pa الضحى عفوا العيد العيدان amin dua عيد عيد الفطر يمنسن عيد الأضحى أوروبا الكسوفان كسوف الشمس يمنسين خسوف القمر أوروبا الاستسقاء نعم أما الرواتب إن مؤكدة في الانتود نلا أنقو 10 ركعات 2 قبل الفجر 2 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء inangkuy ni katan rawatib muakkada جيد in mga rawatib ghairul muakkada piling taod nila ang po tagpito amunain pasaw na nila alas say napikilan niyo kita rin mahil sal na kita na hilo mahil la hawla wa la quwwata illa billah تمنين رواتب وهو المعلنية طيب bihaon sa butong tanim mga sunan الراتبة غير المؤكدة ang putang pitong tawag kitab min kitab هنا لوس المؤلف رحمه الله تعالى والسنن التابعة لأن هنا والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة إن سنن جمع سنة التابعة إن هذه سن تابعة من يمر المرور من راتب قد ينمر سن تابعة من يمر المرور إن mga كسنة من يمر المرور mga فرائض mga فرض ang tagpito rakaat agad na in muakkada ibansin tungod raka'ata al-fajr 2 rakaat before fajr qabli wa 4 qabla adh-dhuhr 4 qabla adh-dhuhr pila na yung taon? 6
وركعتان بعده. 2 rakaat before sin, after sin, Dhuhr. Pila na? 8. Tungkam. Wa 4 qabla al-'asr. 4 rakaat before asr, utag 2 na. Wa rak'atan ba'da al-maghrib. 2 rakaat puassin maghrib. Wa 3 ba'da al-'isha. Iban 2 rakaat puassin isha. In 2 rakaat sambahayangun mo sunnah. In hambuok raka'ah ipang hatam mo mo ng pagtago ni pag-witter mo kami. Piling taon nila katan? Putan. Jay. Ang putan, pito. Insyaallah ta'ala yung mga sambayan ni katan, makataniwa. Kan wala mo pa lilay, ambok. Tiap-tiap ambok sambayang yan, magkalarihan siya mga 2 pato maglingkod-lingkod din. Sa Allah Ta'ala, suway po kakitaan. Atawad pero wala niyo amuin kinalaman yan. Ang pagtaon, salatul khawf. Pagsambayang, mansaba mo yung napagpunuan. Biyad din yung pagsambayang. Biyad din yung pagtahiyat mo. Biyad din yung pagruko. Makala pagruko mo, tudanan ko isa. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inang putag pito ini, amunay ning katan mga rawati. Hangkuday doon, muakkada, ingkaywanan bukun na, muakkada. Inasambahayang Dhuhr, naam, ingkaywanan madhab, hinang nila, upat before, iban upat after. Karena lang nila ang hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith man salla 4 qabla adh-dhuhr wa 4 ba'dahu wa ba'dahu harramahu Allah 'ala an-nar aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Imana niya isiyusulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sinang Tirmidhi hadith ni isiyusin sumambahayang 4 rakaat before dhuhr sunnah, iban 4 rakaat after sin dhuhr, harramahu Allah 'ala an-nar, haramun siya sin Allah Ta'ala rin halarka. Di maana rin siya makasud alam sila. Siyusuin maka parihana sin haamalan. Kan dalawang sin mga kaywa mga ulama, upat before, upat daysab after. Harapunin inasar ang kanda nahin ang upat daysab before sa baon daysab hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. In bayta hadith rahimallahu imra'an صلى 4 قبل العصر. معنى سن حديثني ديوان سن رسول صلى الله عليه وسلم لو سن رسول صلى الله عليه وسلم كأولوما سن الله تعالى إن ما نسيا سمنبها ين سنة 4 ركعات before عصر. كان أمو إن لو تنهنان سيا كلام سيا سنن روح سأبكون سيا مؤكد كرنا ولا سيانا amuin long tarihan nagaran-garan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arapo rin yung sambahayang sunnah ba'da haud sin bang sin maghrib, iwan sin pagsambahayang kanya na ang baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam bayna kulli adhanaini salat. In tiap-tiap in haud sin bang iwan sin kamat long sin Rasul aw na doon salat sa sunnah. Magkanda sunnat sin amuin kaibanan in magsambahayang before sin maghrib. Magkanda rin di makata in magbabang kung pugos niya naman magbang maghrib magtuy magkamat siya. Ilan niya waktu. Na bang siya rin magsunnat arakala on sumunat isa. Kung bisin din ipagos naman la ilaha illallah wa iruna bismillah Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah. Din dihili waktu in amuin magsasambahayang azaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, pagus magbang lang sin kaywa ng mga sahaba adun ni Uqbah ibn Amir inna kauna lang sin sahaba yaun waslaw na magbang magtuloy kami lang na magsambahayang ibtadarna as-sawari
Pagtuloy kami lang niya magsuko ang inhag si masjid. Taykod niya. Sambil lang niya makasud ang mga jamaa. Bukod wala nila kireksahan kami. Pandali na lang na ubus na yung mga. May kan bukong sa nagsunat sadya kami. At iniaon pag sunat haud sin bang iwan sin iqama sin sambahayang maghrib. Ang kandat yan di sin mga ulama suway bihad to mga magbabang suway bihad to in kinamon. Pasahun tabalik in أغسل الشيخ والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وركعت لونيا واسن عشاء كيبagwitirnya inham buok raka. Natin yung 2 rakaat yung nakad siya pasunna inham buok yaon gipagwitir. Nami payhati sin pagwitir ang natin yung pagkhatam musin sambayang musin. Na yutiru biwahidatin minhun. Sa bukunin maksud bang kita na siya nagwitir. Yung pag-witter, makajari ang 2 rakaat, makajari 2 rakaat, makajari 5 rakaat. Kung kunin maknawang kita nakapag-witter na rin, na kita makasambayan. Di, makasambayan na kita tahadjud. Samang kita makatahadjud, ang panawus na kita nag-witter puas isya, di na kita makajari mag-witter pabalik, karena di makajari makunin 2 witter ang karu. La witrani fi al-layl ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di makajari mag 2 witter ang karu. Bang kita naubos na nag-witter sa puwas isya, ang pakita mawaya magtahadjud sindum, tahadjud na sadya po sayo na koma, with karna na bakas mo na kawitiran sin, nako. Na. Yutiru biwahidatin min. Ang pasialimatun pa, wa 3 nawafila muakkadat. Right? Unang bibutang na yun doon. Ha? Mayroong title niya bago? Wait. Sundan mo na wa 3 nawafila muakkadat. Iban lang niya aun 2 sambahayang sunnah muakkadat. Muakkadat. Intu sunnatini mukun siya rawatib sa sunnah in sambahayang siya jamaah. Ang penghukuman sin tuwi ni muakkada. Ati sin muakkada nakalando in pagkasunna niya di siya pagtinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di siya. Na usan mo fihi al-jama'a muakkada katubs. Karena aun day sabda hindi mo kung siya muakkada. Kasi mga kusuf wal khusuf o waktu magkahinang sa mga waktu di. Ang pengtuwi ni muakkada. Na uno naman isa salatul layl. Yung maksud sin salatul layl din di sambahayang sinluma mo na yung sambahayang tahajjud. Tahajjud. Ha ay tahajjud. Ta ha jim dal. Salatul tahajjud. Na. Kinahati sin tahajjud. Ang kayo walang taod question magpakaabot marikamo, mag-asumil taod. Nulong yung pagbiddaan sin qiyamul layli man sin tahajjud. Mayroon na pagbiddaan, simu-simu na sila sambahayang harub. Sa musadjalong sin mga ulama, in tahajjud, amo in sambahayang puaskaw nakalipat doon nakamaluhay at awakan haupo na bakas kau nakalipat nakatug. Bangkaw nakatug bakas ang pakaw si mambahayang ng pagtag tahajjud. Yung bakas kau nakakulang pag-usting galang mo rin kukulangan mo si mambahayang nakaw yung pagtag tahajjud. Na ang palang niya bang nakasambahayang si mambahayang ko sindum wala ko nakatug yung pagtag kaniya qiyamul layl. Qiyam al-layl.
sa kawain niya to, agad nagsisiru na to. Agad nagsisiru na to. Na Allah subhanahu wa ta'ala, yaat ng panghuna ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daat wujuban. Ang Rasul, ang pagtahajjud kanya wajib haq. Ang pangkato sunnah. Kanya wajib. Aun yan mga daakan sin Allah ta'ala pa Rasulullah, nakabibda din ka. Aun waktu makabukat, aun waktu isabdihilan isabsiya kaya. Kasin biyad din. Biyasin pagsambayang tahajjud. Ahak sin Rasul, wajib. Kato sunnah. Ikalit tayo sa paminikayang kanya pag-asawin kanya siyam na kaiwanan upa. Lihat. Allah Ta'ala magbaya-baya siya parakah. Yung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala farman niya, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. وَمِنَ اللَّيْلِ Iban niya Muhammad, dahil ha mga tingi ang sindum, siyo na kapanag ng sindum, makitungan niya, tawakan haulihan niya, tahajjud. Pagtahajjud ka. Tahajjud bih. Mayta. Nafilatan lak. Hikadukang nagtusin, darajat mo, hikadukang nagtusin, karayawan, nafilatan lak. Asa ay yam'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalu-kalu lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, kirihil kayo mo sin Allah ta'ala, maqam mahmud. Na, girihil na kayo mo sin Allah ta'ala, maqam mahmud. In maqam mahmud, amo na inhaad daw qiyamah, amo inhawak to inkatan, na parang mahsyak, kasi nasabot na yung silsila, inkatan, amo din doon din, insuka masuok pa nila, inhulas langoy na sila hulas nila, na amoy roon makatabang, amo pa kayo tumawang intay mamud, patay mamud. Misan pa yung nabi, paumat niya rin siya makatamang, imen siya nafsi, sa gawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya rain makakabos, madto siya patampat, sumujud siya pa Allah Ta'ala, naam, ang pasiyayanon sila Allah Ta'ala, kum ya Muhammad, tarfa ra'sa, tindog na ko ya Muhammad, pangaso mo na ko sing kawayaan mo, hirihil na mo kayo mo, sapaat ang kawayaan mo, sapaaton, pasapaton na mo kaw, intampat yadto, amo natin pagtag, maqam mahmud, siya rain dihilan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin pagyaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نعم. صلاة الليل إنسان سنة تسن فيه الجماعة لا إنسان مؤكد. وصلاة الضحى سمبها yang صلاة الضحى إنسية سنة مؤكدة لا تسن فيها الجماعة. إن سنبها yang ضحى bukin nila yung mga bilin ka si Rasul sallallahu alaihi wasallam dituod papatinggalan. Nasabot hadith sahih al-Bukhari wa Muslim na kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث. Long sin Abu Hurairah wiyasiyatan na kulong niya sin kalasahan ko. Tu para kala di pa patinggalan ka kulong sin Abu Hurairah. Natin binin ka niya sin Rasul di pa patinggalan itu para kala. Kung naman itu yan, siyamu 3 ayyam min kulli shahr, magpuasa 2 adlaw halong sin ang kabulan, wa rak'atay ad-duha, 2 rakaat duha, na'am, wa an utira qabla an anam, iman mag-utir ako before ako makatug, amuyan ko binin ka ko sin Rasul wasiyya, di ko papatinggalan ka ko sin Abu Hurairah radiyallahu anhu. Na, in pag-witir aqalluha rak'atah, inshallah baba na pag-duha afwan 2 rakaat. Na makajarin 4, makajarin 6, makajarin pila-pilain, pakausan mo lang ko di daabutan sin waktu, amuhin pagsusunod na waktu ko. Na, Jayid. Nah, kainapusan wa salatut tarawih, iwan sin sambahayang tarawih. Sambahayang tarawih insiya sunnah muakkadah tusannu fiha al-jama'ah. Tusannu fiha al-jama'ah. In bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih, riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim, kalabyan sin salatut tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه. Isiyusintimindog long sin Rasulullah. Haruman sin bulan Ramadan sumambahaya long sin kaywan ang sambahayang tarawih. غفر له ما تقدم من ذنبه. Ang pagsambahayang niya tarawih ya unkarna sin Allah Ta'ala. Iban hangad hulat niya hakaraya wa dirihin kanya sin Allah Ta'ala. غفر له ما تقدم من ذنبه. Ampunun kanya sin Allah Ta'ala. Pagdusahan niya nakauna. Sambahayang tarawih. Kanda dakula inkarayawan niya subay syari kung tinggalan sin manusia ang pensiya ni kumuddan daha na hindi rakailuha bulan Ramadan na hindi rakailuha bulan Ramadan. Kunin natin sin tarawih. In tarawih jama' sa sin kalima tarwiha at sin tarwiha paghali-hali aming pagpanapas simbaran tarawih. Karena lang ito magsambayang tarawih upat-upat rakaat kumali-hali na isa. Yung nakauna yan to. So ang bayang sila upat rakaat na pag-usap ito kumali-hali. Kaya man ako na magbasa sa Quran, kaya man ako na magkumali-hali. Pag-usap ito sumaan na isang sin upat rakaat. Ang pahumali-hali na isa. Na hindi ka ito pila rakaat na. Walau rakaat din sambayang din di. Inha wala Arab, innaman Syria, Bahrain, Saudi Arabia. Ipagsambayang dito kauhaan rakaat. Maghali-hali. Maus pa rin sa ngangkutag isa o isa depende. Di ka ito. Qul wallahu ahad massahum. Tuhaon pamakatu. Qul Allahu Akbar. Ahad Allahu Akbar. Nah, mga pinamin ito husna yung tarawih na hindi yung kasuwa si Tauri maginong magtrika. Wala hawla wala quwwata illa billah. Na ang kanda siya tiyawag tarawih karna aun pa hali tarawih jama' niya tarawih. Insyaallah subhanahu wa ta'ala magkatsan yung katan balik namatun kita niyo pa syurut syaraitu syurut li sihhati as-salat. إن شاء الله تعالى لو فهم لن يبوسكات تنسل الله تعالى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.